Koliko je 7 puta 8? Nemam pojma. Niko nismo dobar u matematike, tako da se ne bom niti trudio. Glavni grad Brazila. Rio. Koliko ima kontinenata? 7. Koja je formula za vodu? Kemijska formula za vodu. H2O. Koji je najveći organ u ljudskom tijelu? Koža. Nabroji 3 države koje počinju sa slovom S. Srbija, Slovenija, Singapur. Tko je glumio u Fight Clubu? Brad Pitt. Koliko godina ove godine puni netko ko je rođen 88. 1988. 37. Koliko boja ima duga? 5. I koja rijeka prolazi kroz London? Ne vem. Za sudjelovanje u ovom kvizu dobivaš Ovo je maca.